Igralište u centru Užica na kome su odrasle generacije već nekoliko godina ima potpuno drugačiji izgled. Skoro svakog dana prepuno je dece i njihovih roditelja. U Užicu nema baš mnogo dečjih igrališta gde deca mogu da se igraju. Ovdje je bilo nekad drugačije igralište. Ja sam se tu igrala kad sam bila mala i posle i moja deca. Evo, mi živimo ovdje u ovoj zgradi, tako da nam je blizu ovo igralište. U poslednje 2 godine na teritoriji Užica rekonstruisano je ili izgrađeno oko 20 dečjih igrališta i sportskih terena. Svake godine kroz Užički program lokalnog partnerstva uradi se na inicijativu naših sugrađana po nekoliko sportskih igrališta, ali nekoliko dečjih igrališta. Da li je to rekonstrukcija i obnova ili je to izgradnja novih. Ovdje smo u Kralja Petra I. ovo jedno malo dečje igralište u okviru ove stambene zajednice na inicijativu naših sugrađana obnovili, rekonstruisali, ali i neposrednoj blizini uredili jednu pešačku stazu i omogućili bolju komunikaciju našim sugrađanima ka toj stambenoj zajednici. Sva igrališta koja se rade su u skladu sa važećim pravilima jer je bezbednost dece na prvom mestu. Želeo bih samo da podsjetim da grad Užice ima 11 dečjih igrališta na javnim površinama koje održava i kojima upravlja Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj i javno preduzeće Veliki park. Mi smo u prethodne 2 godine sva ta igrališta prilagodili pravilniku o bezbednosti i uredili ih na taj način da sada sva ta igrališta imaju sertifikate i da su apsolutno usklađena sa postojećim pravilnikom. Za popravku sportskih terena i dečjih igrališta godišnje se iz budžeta izdvaja između 25 i 35 miliona dinara. Dodatna sredstva stižu i kroz program Užičkog lokalnog partnerstva, čiji je budžet više od 30 miliona dinara.